Rero bakunzi ba Samuzo simbanye kubasuhuza, nizera ko mumeze neza. Amakuru ngiye kubagezaho n'aya Perezida Kagame yitabiriye Formula 1 muri Qatar. Perezida Paul Kagame yageze iduha muri Qatar, aho yitabiriye isiganwa rya Formula 1 ryiswe Qatar Airways Formula 1 Grand Prix 2024. Rero nkaba nkwibutsa ukanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona amakuru ku gihe tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ibiro ntaramakuru bya Qatar byatangaje ko Perezida Kagame yageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Hamad ku wa gatandatu tariki 30 Ugushyingo 2024. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakiriwe n'umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Dr. Ahmed bin Hassan Ali Hamad ndetse na Ambasaderi w'u Rwanda muri Qatar Igor Marara Kayinamura. Biteganyijwe ko muri iri siganwa u Rwanda ruramurikira abarikurikira gahunda yarwo ya Visit Rwanda, naho rugeze rwitegura kwakira inama y'inteko rusange y'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa mu modoka ku isi FAI mu birori bizabera i Kigali. Isiganwa rya Formula 1 ririmo kugana ku musozo aho hasigaye rya Qatar GP ndetse na Abu Dhabi GP, hagakurikiraho igikorwa cyo gutanga ibihembo ku bazitwara neza mu mikino yo gusiganwa mu modoka, igikorwa kizabera i Kigali. Rero iki ngiki akaba ari ikinyamakuru wajya uboneraho amakuru ku gihe, uramutse ukanze subscribe ugashyiraho na like, haba hari n'igitekerezo ugashyiraho comment kugira ngo ujye ukomeza kubona amakuru ku gihe. Thank you.